sad su s nama svi, zaigrani, radosni, nasmiješeni, ozbiljni. To Mumini su svi i dobro znamo Mumini. To su Mumini, pa krenimo sad s njima mi, njihov svijet upoznati, zajedno se smijati, s njima pjevat kao da si pravi Mumin. Ko pravi Mumin, ko pravi Mumin, ko pravi Mumin, ko pravi Mumin, ko pravi Mumin. Pa 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 Izvolite. Oprosti, Mumin mama. Nismo gledali kuda idemo. U redu je. Evo ti torba. Hvala, Tanki. Izlazite? Da, u šetnju. Dobru zabavu. Čini se da su Tanki i Bobo sada dio kuće Mumina. Srećom ne jedu puno i dovoljno su maleni da nađu olovke koje upadnu među daske na trijemu. Hej, ovo se čini kao odlično skrovište. Ovdje to nikad niko ne bi našao. Hajde, Bobo, idemo po kovčeg. Hajde, požuri. Nije li možda ipak sigurniji u našoj sobi, ha? A što bi rekao da netko uđe kad nas nema? To ti se ne bi svidjelo, zar ne? Mislim da su Mumini previše dragi da bi učinili tako što. Ne mislim na njih, nego na goste. Znaš da Mumini dopuštaju svakomu da ostane kod njih. Herkice! Lagala si mi, mala Maj. Tko? Ja? Mumin još ima školjku koju sam mu dala, a ti si rekla da je nema. Nemoguće! Mumin mama dala ju je Gromi. Bila sam ondje kad je to učinila. Slušaj, vidjela sam je, pokazao mi je. Jesi li sigurna da se radi o istoj? Naravno da jesam, nisam glupa, znaš? Znam da nisi, ali vidjela sam vlastitim očima. Idem odmah pitati Mumina, mala Maj. To je malo neobično, ali ako želim biti iskrena... Hrkice! Što je? Odlučila sam da ću od sada govoriti samo istinu. A da? Našla sam nešto što bi tebe moglo zanimati. A što to? Maša i ja smo jučer bile na plaži. Sjećaš li se svih onih stvari koje je more izbacilo na obalu? Misliš one stvari na otoku Prstoduha? Da! Sjećaš li se lika s pramca koji se Muminu najviše svidio? Znaš, ona žena od obojena drva. Bila je divna, zar ne? Da, sjećam se. Mumin ju je htio zadržati. I što s tim? Ovdje je na obali i još je ista, preljepa kao i prije. Je li to ta ista? Da, sjećam se njezina lica, no nema noge. Ona je samo glupa drvena lutka. Znam to, ali ima preljepe oči i divnu dugačku kosu. Mala Maja, čemu tolika strka oko glupog kipa? Vjeruj mi, samo se netko glup poput Mumina može zaljubiti u kip. Vjerovatno još svaku večer sanja o lutki. Što misliš, je li još ondje? Naravno, Hrkice, ako je nitko drugi već nije našao. Što misliš, bi li je voda mogla opet odnijeti? Čemu sva ta glupa pitanja, Hrkice? Mumin bi je otišao spasiti da zna. Pa što? To bi bilo užasno, ne bih to mogla podnijeti, zaista ne bih. Kako jadno. Vjerojatno će je odnijeti kući i zauvijek je čuvati u svojoj sobi.
Mislim da je previše velika i da ne može proći kroz vrata. Samo će sjediti i zuriti u nju onim čeznutljivim pogledom. Znam da hoće. Kamo ideš sada? Mislila sam da idemo u kuću Mumina. Krenula sam tamo, ali sad imam važnijeg posla. Dobro, zrak je čist. Hej vas dvojica, ne odlazite valjda? Ne, samo idemo... Zašto onda nosite kovčeg? Mumine, bi li nam pomogao? Naravno. Puno ti hvala, Mumine. U redu je, nema problema. Malo je i prevelik za vas. Sada mi možemo preuzeti. No, u redu je, nije baš težak. Oh, kako sam luckast. To ne bi bilo tajno mjesto da ga ja vidim, zar ne? Nemojte dugo. Vidimo se poslije. Obećaj da nikomu nećeš reći za ovo. Naravno da neću. Hej, što radiš tamo gore, mala Maj? Silazim. Što bih drugo radila? Premalena si za to. Razmak među prečkama za tebe je prevelik. Samo gledaj. Mumin, imam problem. Mogu li te nešto pitati? Izvoli. Je li Mumin mama Gromi dala Hrkicinu srcoliku školjku? Da, je. Ne možete je imati i ti Groma, zar ne? Tu griješiš. Ali to jednostavno nije moguće, ne možete. Groma jednostavno ima drugu. To nije istina! Dobro, ali Hrkica bi se uzrujala da zna, stoga joj neću reći. Baš si neki! Zašto mi jednostavno ne kažeš istinu? Zato što je to tajna. Ali ja želim znati, Mumine. Slušaj, Mumine, ti meni reci svoju tajnu, pa ću ja tebi reći svoju. Što to? To je velika tajna. Hajde, reci mi. Ti reci prvi. Neću, ti meni prva reci. Znam, recimo ih zajedno. Dobro, spremna? 1, 2, 3. Maša Nakon što i ja smo dali jučer smo išle na školjku Gromi, plažu, shvatio onda smo sam da našle nešto Hrkica što bi neće se biti tebi svidjelo. oduševljena. Opet Stoga smo sam našle otišla onaj na kip plažu žene. tražiti novu Što si rekla? Kip? Da, pored špilje. Čekaj malo! Nisi mi rekao svoju tajnu do kraja. Reći ću ti poslije. To nije fair! Moraš mi odmah reći! Što misliš, što Mumin radi? Ne znam, možda opet traži školjke. Mislim da ne. Meni izgleda malo zabrinuto. Možda je izgubio nešto važno. Koliko još moramo ići? Koliko god možeš veslati. Već smo prilično daleko. Želim da se ta žena više nikad ne pojavi. Moramo otići još dalje. Sigurno smo već dovoljno daleko, umoran sam. Ne, struja je odavde može dovući. Nastavi. Izgleda vrlo nesretno. Moramo ga razvedriti. Ali kako? Postoji samo jedan način. Da, imaš pravo, Tanki. Zdravo. Izgledaš tako tužno, Mumine, stoga te želimo razveseliti. Nemaš ništa protiv, zar ne? Ne, ali ne morate. Dobro sam, stvarno. Što kažeš na ovo, Mumine? Pokazat ćemo ti što je u našem kovčegu. Želiš li to, Mumine? Veoma je zanimljivo. Ozbilja! Hoćete li?
Trebate li pomoć unutra? Ne, mislim da možemo sami. Hvala ti, Mumine. Sad ćemo ga otvoriti. Da, sad. 1, 1, 2, 2, 3. Nebesa! Tako mi svega. Sviđa li ti se? Čovječe, sviđa li mi se? Nisi više tužan, Mumine. Nisam. To je dobro, zar ne? Da, jako dobro. Bio je to prekrasan rubin. Mijenjao je boju od blage crvene do safirno plave, zatim do ljubičaste. U jednom trenutku bio je poput plamena koji izlazi iz sredine i zatim je odjedanput bio poput crvena. Možda je to kraljev rubin. Bio je prelijep. To je onaj koji zloduh traži. O ne! Koliko god daleko bio, vratit će se na svojoj crnoj panteri tražeći ga. Sigurno će ga naći, jer će znati da je kod Tankog i Boboa. Prvo groma, a sada zloduh. Što ćemo učiniti? Otprilike tjedan dana poslije, poput groma iz vedra neba, prava je katastrofa pogodila dolinu Mumina. Ne, nije ni u spavačoj sobi. To je veoma čudno. A gdje si je posljednji put vidjela? Sigurna sam da je bila ovdje negdje, tata. Možda je negdje u vrtu. Ne, cijeli dan nisam bila ovdje. Nestala je torbica Mumin mame, puna korisnih stvari, poput čarapa, slatkiša i konca. Što je, mama? Ne mogu naći svoju torbicu, a bez nje sam izgubljena. Sve smo pretražili. Hoću li dobiti nagradu ako je nađem, Mumin mama? Da, priredit ćemo veliku zabavu za sve, s kolačima i svime. I za nagradu nitko ne mora prati suđe, niti ići rano na spavanje. Ja ću je naći, mama. Ja ću! Mumin mama, provjerio sam u podrumu, nije ondje. Oj, gdje bi mogla biti? Danima nisam bila u podrumu, stoga nisam ni mislila da bi mogla biti ondje, ali hvala ti, Hrko. Vijest o nestaloj torbici proširila se dolinom Mumina. Uskoro su svi pomagali u potrazi. Gle koliko ljudi. Pitam se što traže. Što vi svi tražite? Moju torbicu, Tanki. Onu koja ima 2 lijepa džepića? Da, tu. Nema je već danima. Hoćete li i vi pomoći? U njoj je tako divno spavati, zar ne? Mumin mama je tužna. Možda bi je trebali vratiti. Našli ste je. Pogledajte, Tanki i Bobo su je našli. Hvala vam. Gdje ste ju našli? U grmlju ispod bijele breze. To je veoma lijepa torbica. Večeras ćemo prirediti zabavu i proslaviti povratak mamine torbice. Kao što svi već znate, ova je zabava posvećena Tankom i Bobu, koji su našli torbicu Mumin mame, i svima koji su sudjelovali u velikoj potrazi. Podignimo čaše za naše junake koji su našli torbicu Mumin mame, bez koje dolina Mumina više nikad ne bi bila ista. Uzdravlje!
Mislim da bi sada Mumin htio reći nekoliko riječi. Mumine... Drago nam je što opet imamo torbicu Mumin mame. Hvala i našim prijateljima sa sjevera, Tankom i Bobu. Budući da je ovo vrlo posebna prigoda i kako bi nam zahvalili na zabavi, odlučili su nam pokazati što je u njihovom kovčegu. Siguran sam da će vas to zapanjiti. Priđite bliže. Tanki i Bobo, jeste li spremni? Svi spremni? Spremni? 1, 2, 3! Kako je prekrasan. Ne znam kako je Groma to mogla zamijeniti za staru školjku. Pa to je sigurno kraljev Rubin. Kraljev Rubin, našao sam ga. To je zloduh! To je Rubin za koji sam se zakleo da ću ga naći. Ha? Ne diraj ga, naš je! Odlazi, grozni zloduše! Ali kraljev Rubin pripada samo meni. Ne pripada! Groma ga je dala Tankom i Bobo u pravednoj razmjeni za školjku u obliku srca. Je li rekao školjku u obliku srca? Mislim da je. Vlastitim sam očima vidio kako im ga daje. On pripada njima, a ne vama. Već 300 godina danju i noću posvuda tražim taj Rubin. To je veoma tužno, ali ipak je njihov. Da vidimo, biste li zamijenili Rubin za recimo 2 rudnika dijamanata? Ne želimo ništa drugo! Ne. Ne mogu to učiniti. Ne mogu ga uzeti silom. Toliko ga dugo tražim. Što mogu učiniti? Želite li malo punča? Jako je fin. To je veoma ljubazno od vas, Mumin mama. Nisam ga pio 85 godina. Dunja. Ima i dunje, gospodine Zloduh. Uzmite još malo, molim. Ne, hvala. Zlodusi zapravo ne piju mnogo. Ovo je sjajan punč i sjajna zabava. Za uzvrat ću vam pokazati malo čarolije. Darovat ću 3 dara. Mogu ispuniti 3 želje. Zato želim da 3 među vama istupi i zaželi želju. Ne bojite se valjda. Vi izgledate dovoljno staro da se ne bojite, gospodine Hemulen. Samo da razmislim. O da, gospodine zloduše, razbio sam lopatu koju sam posudio od Mumintate. Gospodine Hemulen, zaželite pravu želju. Htio bih novu lopatu, molim vas. Dobro, izvolite. O, hvala vam. Puno vam hvala, gospodine zloduše. Izvoli, Mumintata. Dobro, sljedeći. Mogu ja? Da, što mogu učiniti za tebe, mlada damo? Bojim se da bi moglo biti teško. Zar za mene? Ha, zaista to želiš? Molim vas. Dobro, zatvori oči. Tvoja se želja sada ostvarila, mlada damo. O, hrkice. Hrkice? Htjela sam oči poput one drvene žene koju smatraš tako prelijepom. Jesam li prelijepa, Mumine? Pa ja... Neka mi netko dade zrcalo. Baš su lijepe. Ovo je užasno, užasno. Molim vas, gospodine zloduše, vratite mi moje oči. Žao mi je, ali mogu ispuniti samo 1 želju po osobi. To je podlo. Molim vas. Gospodine zloduše, mogu li sada ja? Naravno, zlatnu kočiju, kristalni pehar, bilo što.
Vreću punu zlatnika, možeš biti bogat, Mumin, veoma bogat. Žao mi je, ali Muminova želja je posljednja. Znam, zaželi 2 vreće pune zlatnika, Mumine. Svaki može dobiti jednu, što kažeš? Ne, Njuško, znam što ću zaželjeti. Mumine. Gospodine zloduše, molim vas vratite Hrkici njezine oči. Pusti nju, normalno, vidi, uzmi zlatnike. Želja je izrečena i ispunjena. Izvoli, pogledaj i idući put razmisli prije nego što zaželi želju. Mumine. Gospodine zloduše, Da, Tanki. ako možete ispunjavati želje, zašto sami ne zaželite nešto? Bojim se da moja čarolija pomaže samo drugima. Gospodine zloduše, možemo li onda mi zaželjeti nešto za vas? Možemo? Pa valjda. Molim vas, važno je. Dobro, budući da nije za vas, Želimo Rubin poput vašega. dobit ćete ga. Ovo je za vas, zloduše. O, hvala, hvala. Tako je zloduh nakon 300 godina završio potragu. A dolina Mumina nikad prije nije imala takvu proslavu. Svi su bili sretni. Osim možda Njuška, koji bi volio imati vreću punu zlatnika. Snijeg kad se otopi, proljetno sunce kad grije, Mumini bude se i sve će biti ko prije. Snijeg svuda odzvanja već u satran, cijelom dolinom iz dana u dan to veseli su Mumini. Podvig im nikakav teško poduzeti nije. Svejedno pržili sunce il kiša lije, smijeh svuda odzvanja već u satran, cijelom dolinom iz dana u dan to veseli